Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguNothula Mselingo. Ngaphambi kokuba singene kwivideo yanamhlanje, bengicela ukunikhumbuza phela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niwashare phela ama-video apostwayo kuleli khasi, niphinde futhi nicindezele leya nsimbi leya ezokusiza ukuthi nangelinye ilanga ukwazi mangabe sesipostile amanye ama-video kilona leli khasi. Banazi-ke babukele emakhaya ukuthi isizwe sakaZulu siqhamuka kusizwe samaNguni sizonkana esasiqhamuka enhla neAfrika. Isizwe-ke samaNguni sehla saze sazozenza eningizimu neAfrika. Sifika sizinza eningizimu neAfrika sasiholwa uMnguni okuyena inkosi yokuqala eyaziwayo eyayihola amaNguni. uMnguni-ke wathi esekhotheme wabe eseshiya isihlalo sobukhosi kwindodana yakhe uLuzumana. uLuzumana naye wakhothama washiya isihlalo sobukhosi kwindodana yakhe uMalandela. uMalandela ngaphambi kokuthi akhothame wabe eseyahlukanisa isizwe, wasihlukanisa phakathi kwamadodana akhe amabili okwanguZulu noQwabe. Isizwe-ke sakaZulu savela kanjalo. Ngokuqhubeka-ke uZulu indodana kaMalandela yabe iphatha isizwe sakwaZulu. uZulu wathi esekhotheme kwabe sekuphatha indodana yakhe uNkosinkulu. Wakhothama naye uNkosinkulu waphatha indodana yakhe uNtombela. Kwathi esekhotheme naye uNtombela kwabe sekuphatha indodana yakhe uGumede. uGumede wabe eseshiya isihlalo sobukhosi eshiya kwindodana yakhe uPhunga. Akukho-ke la kuvela khona ukuthi uPhunga waba nabantwana yini, kodwa emva kokuthi akhothame uPhunga isihlalo sobukhosi sabe sesithathwa uMageba. uMageba eyenye yamadodana kaGumede. Emva kokuthi uMageba akhothame isihlalo sabe sesithathwa uNdaba indodana kaMageba. uNdaba yena wabe eseshiyela indodana yakhe uJama owaphatha ngonyaka wezi-1763 kuya kunyaka wezi-1781. Emva kokuthi akhothame uJama ngokuthi wayengenayo indodana eyayisikhule ngokwanele, kwabe sekuphoqa ukuthi uMkabayi indodakazi kaJama izibeke ukuthi ihlale esihlalweni sobukhosi ukuze phela indodana kaJama ize ikhule ngokwanele ukuthi ingahlala esihlalweni sobukhosi. uMkabayi-ke yena waphatha isikhathi kusuka ku-1781 kuya ku-1787. Wabe-ke esekhulile undodana kaJama esekhule ngokwanele, wabe eseyadeda esihlalweni uMkabayi wadedela umfowabo uSenzangakhona ukuthi ahlale esihlalweni aphathe uZulu. Wabe seyathatha-ke isihlalo sobukhosi uSenzangakhona waphatha kusukela ngonyaka ka-1787 kuya kunyaka ka-1816. Wathi esekhothamile-ke uSenzangakhona kwabe sekuphatha indodana yakhe uSigujana. Yize uSigujana wayeyindodana yesibili kaSenzangakhona, kodwa ngesimo sokuthi wayezalwa unkosikazi okuqala kaSenzangakhona, uyena okwamenza ukuthi kube uye okumele ahlale esihlalweni emva kokukhothama kwababo wakhe. Kodwa-ke ubukhosi bukaSigujana baba bufishane kakhulu. Emva kokuthi-ke akhothame akhelwe itulo phela, wabe eseyahlala esihlalweni uShaka okuyindodana endala kaSenzangakhona. uShaka-ke yena waphatha kusukela ngonyaka ka-1816 kuya kunyaka ka-1828. Emva kokuthi naye uShaka akhelwe itulo lokuthi abulawe, wabe-ke sekuphatha umfowabo uDingane. uDingane naye eyindodana kaSenzangakhona. uDingane waphatha kusukela ngonyaka ka-1828 kuya kunyaka ka-1840. Emva kokuthi akhothame futhi naye uDingane kwabe sekuphatha uMpande. uMpande naye eyindodana kaSenzangakhona.
uMpande waphatha kusukela ngonyaka ka-1840 kuya kunyaka ka-1872. Emva kokuthi uMpande akhothame, yena-ke uBukhosi wabe esebushiya kwindodana yakhe uCetshwayo. uCetshwayo-ke uyaziwa kakhulu emhlabeni ngoba phela iyona nkosi eyayiphethe uZulu ngesikhathi sempi enkulu phakathi kwamaZulu namaNgisi eyaziwa ngokuthi impi yaseSandlwane. uCetshwayo uBukhosi wathatha ngonyaka ka-1872 wakhothama ngonyaka ka-1884. Isihlalo sobukhosi-ke kusukela ngo-1884 kuya ku-1868 kwabe sekuphatha inkosi uDinuzulu owaphatha kusukela ngonyaka ka-1868 kuya kunyaka ka-1913. Emva kokuthi inkosi uDinuzulu akhothame, kwabe sekuthi-ke ngonyaka ka-1913 kwabe sekuphatha uSolomon oyindodana kaDinuzulu. Waphatha kusukela ngawo unyaka ka-1913 kuya kunyaka ka-1933. Ngokuthi-ke indodana yenkosi uSolomon yayisencane kakhulu ukuthi ingahlala esihlalweni sobukhosi, kwabe sekubekwa ibamba okwakungu-Edward Mshiyeni. U-Edward Mshiyeni wayewumfowabo omncane kaSolomon, okusho ukuthi u-Edward Mshiyeni wayeyindodana kaDinuzulu. u-Edward Mshiyeni waphatha ngonyaka ka-1933 kuya kunyaka ka-1948. Kwathi-ke mesekhule ngokwanele undodana kaSolomon uBhekuzulu wabe seyahlala esihlalweni sobukhosi. uBhekuzulu-ke wahlala esihlalweni sobukhosi kusukela ngonyaka ka-1948 kuya kunyaka ka-1968. Esekhothamile-ke unkosi uBhekuzulu, indodana yakhe yabonakala ukuthi nayo yayisencane ukuthi ingahlala esihlalweni sobukhosi. Kwabe sekuphinda futhi kubekwa ibamba, kwabekwa uMcwayizeni owayeyindodana kaDinuzulu. uMcwayizeni wahlala esihlalweni sobukhosi kusalindwe indodana kaBhekuzulu ukuthi ikhule kusukela ngonyaka ka-1968 kuya kunyaka ka-1971. Ngonyaka ka-1971 kwabe sekubekwa-ke ngokusemthethweni indodana kaBhekuzulu okuyinkosi uZwelithini. Wabe sehlala esihlalweni sobukhosi kusukela ngonyaka ka-1971 kuya kulonyaka esikuwo u-2021. Inkosi uZwelithini uqophe umlando ngokuba inkosi ehlale esihlalweni sobukhosi bakaZulu isikhathi eside okwedlula wonke amakhosi ebesengiwabalile. Inkosi uZwelithini ukhothame okanye ngithi ubuze ziyi-12 enyangeni kaNdasa kunyaka ka-2021. Njengamanje-ke amukho obesabekiwe ukuthi ahlale esihlalweni sobukhosi. Silinde njengesizwe ukuthi umndeni wakwaZulu uze uhlambuluke, okusho ukuthi uphume emanzini amnyama, ebese siyezwa-ke ukuthi ubani ozolandela ozohlala esihlalweni sobukhosi bakaZulu. Siyabonga kakhulu-ke babukeli ukuthi nibuke naze nafika lana. Ngiyathemba ukuthi le video niyithokozele kakhulu futhi nifunde okuningi ngamakhosi akaZulu, naze nafunda nangamakhosi akaZulu abantu abaningi nabantu abafundisa ngemilando abangajwayele ukuthi bakhulume ngawo. Siyacela-ke ukuthi ningakhohlwa phela ukusubscribe kulona leli khasi ukuze nangelinye ilanga nikwazi ukuphinde nithole amanye amavidiyo azokwazi ukuthi anifundise ngezinto ezibalulekile ekumele sizazi singabantu abamnyama. Oh,